dedengan penginaman dehuni aman lamun dedengan jauh beke diri beke diri beke diri ingat-ingat pengajaran aman hendaklah jujur dunia akhirat ingat-ingat pengajaran aman hendaklah jujur dunia akhirat. Ingat-ingat pengajaran aman hendaklah jujur dunia akhirat. Ingat-ingat pengajaran aman hendaklah jujur dunia akhirat. Keberembe kentan adik neperiak matur nuwe elek siden do elek siden adik nebawa konjol batur kama